6 mlaleli hlelo kuzawethu ikhethekile namhloboyelwa ngibhekizwe Maveni wakagwebu Sibongo. Mlaleli utawukhumbula ke ukuthi lapho sikhuluma khona indzaba lokhanza ukuthi nje ngileto lesikhethile ukuthi lamhla sikhuluma ngana indzaba naye lekejake lokusala kuba indzaba khanza ukuthi ithinza ke sona sive nenhlala kahle yaso. Mlaleli kunendzaba lapha lesolo ngathi seyineminyaka indzaba yapho khona lebakhala ngayo abothisha lendzaba ukuthi ungathi lapha kuhulumende ngibo kuphela baqashwa mhlambe ngama contracts umuntu mhlambe aqashwe contract kuze akhanze ukuthi kuyofika isikhathi sokuthi apension solaqashwa ngama contracts avusethelwa khanze ukuthi kuphuma lo muntu lo akana lutho akaconfuse ukuthi aboleke imali akhona ukuthi nje impilo yakhe ayihambe kahle ngalokuthi kongela kwendawo kude siqiniseke ukuthi kusasa umsebenzi abukhona yini. Lamhla lapha indlela ekusakada ngenduna yaka public service umhlonishwa Mabulala Maseko phenze futhi ke ngibe nabhalane wenhlangano yabothishela isinathi lokungilot wakavulakade indzaba sayiteka nabo ke lokuthi ngabe simuvele sinjani sabothishela abaqasha ama contracts nokuthi ngabe uhulumende yini lekufuna ukuthi mhlamba ayenze noma ke la endako uzama ukuthi kulungisa lesimo sabothishela abaqashwa kwesikhashana siphelane kwenza ukuthi into zapension solaqashwe kwesikhashana isikhathi lesidze kakhulu. Mlaleli ngicela kanduna ngicela ukuthi uvusele nduna. Ngiyavusela Gwebo, ngivusele nesive sonke seMaswati, sive seNgonyama, ngivusele ikakhulu nabothishela bonke labakhona even laseSwatini ngiyavusela Msakade. Uvusela Phephetha. Asibonga Msakade sivusele enduneni nakwe Msakade ekubalaleli bethu labasilalele emakhaya uvusele ngalokukhethekile bothishela kodwa ke laba malunga sinathi kakhulu uta nelibandlululo Vulakade kepha ke sitawuqhubeka nayo lapha mlaleli indzaba ungaba ingcenye yethu lohlelo leli lamhla utasishaya inombolo utawusenda SMS nombolo lethi 79 20 30 40 79 20 30 40 79 20 3040 la sithumela khona kumbuto wakho nakamhlambe ke leyo comment nje lo ngaba nayo Phephetha ngicela nje ngicele ngawe nje kafishane lokuthi ingabe simo vele lesinhlupha kakhulu ubothisha zecashwa ubothisha labaqashwe ngalokungakaphelele ngasema contracts isikhathi lesidze sinjani etikolweni njengoba sikhuluma nje nyalo lapha emsakadweni. Siyabonga mhleli noma Msakade sibonga lethuba lekuthi sitoxoxisana nenduna etiko letisebenzi umhlonishwa Mabulala Maseko sibonga nje ngesikhathi sakho umlomthalo ukuthi aneta sitokhulumisana ende kubekendeka lesitabe lokusita nje ongemalanga nayo umhlonishwa sitokhulumisa dona letizaba letifaka leti lezaba sitayikhulumisa namhla Msakade nitangiqolela nangidawugcina emotional indzaba lebhlungu kakhulu lendeka etisebenzini leticashwe nguhulumende kodwa lendeka kubothishela kuphela kude letinye tisebenta uhulumende leticashwa ngalo hlobo loli kuphele bo 15 years bo 20 years bantu baze babe ngetulu kwa 50 lapho khona uhulumende asha umthetho ukuthi wafika ku 50 akasakhona ukucasha ukuthi ube permanent but ukhanza ukuthi labothishela laba beta baqashwa babancane but kuphele bo 20 years lo mvu azafike ku 50 solangacasheke ngenza bayo ukuthi mhlambe kude tikhala lapho kufanele ayofundisa khona noma la afundisa khona eMsakade kusimo lesibuhlungu kakhulu. Maybe before sifike lapho singaqala ngalokucacisa ukuthi kulabantu labakhona labaqashile uhulumende etikolweni yalo kude lo qualify kuba ngicontract teacher. Kulabantu labaqashile uhulumende nyalo etikolweni kude lo qualify kuba ngicontract teacher. Phephetha asungicacisele kahle ukuthi umuntu oqualify ukuthi akaba ngicontract teacher mhlambe la qualify ngilo kanjani lo mleta wathi ukukhuluma ngana ukuthi mina ngaqashwa contract but mina ngaqashwa contract. Ngiyabonga. Thishela loqashwa ngekuba abe contract kuba ngumuntu longakafundzeli ubuthishela lesingakulesibito ukuthi ngema form 5 leavers laba baqedza nje kubhala banema prom night labo bangaqashwa bofundisa eprimary angeke labo baqasheke babe permanent
laba labethi qualification ema-form 5 levers ane grade yawo nje lebhaliwe na consulted ukhiphile ukuthi these are all level teachers bangaqasheka labo. Phinde futhi kube ngumuntu longakabufunzela ibutishela une qualification yakho nje ngiyabekisa ukuthi ungummeli uhulumeni angaqasha uhamba uyofundzisa une qualification yakho yokulima agronomy ngiyabekisa noma horticulture uhulumeni angaqasha uyofundzisa angeke aza khona ukuqasha ube permanent ngoba ude education awusiye thishela awafundzela ibutishela lo mdlo akayuka qashwe abe permanent bese sekuba ngumuntu lochamuka ngephandle kwalelive lo mdlo akaqualify ukuthi angaqashwa abe permanent. Bonke ke labo thishela uhulumende labaqashile nyalo bonke are qualified teachers bafundzele emakolleji ala Kangwane bafundzela euniversity yala Kangwane they are qualified teachers. Phephethe mhlawumbe njengayenduna ngiyathemba lokuthi uhulumende niyakhulumisana nanje sikhuluma nibuya khona benikhuluma zabademhona konke lokho inhlalo nikhulumisana ngithemba futhi ukuthi senesikhathi manje ukukhulumisana ithini impendulo ebiya kuhulumende kulenzaba ukuthi iyayoqashwa ukuthishela ngama contracts. Sasiyikhuluma esikhathi lesithi emsakati inzaba yema contract but lenzaba beyisolo ingekho. Ukhipha illegal notice uhulumende nga-2005 lethi manje ngidaqasha ngecontract but ngidakuniketa imali yequalification yakho usho kulabo thishela laba qualified baqashwa baniketwa labo bothishela basesekhona bese kuthi nga 2009 ukhipha illegal notice number 147 le amenda ke manje iTSC Act noma regulation la sathi manje mine noma ngabe uqualified ngidakuthatha ngufake esikhaleni nguholele ngale post so phikisa le ya 2009 ya 2005 nguholele ngale post kunikete lo mali leyo le yaleyo post aphindze athi sokutawubo renew wena icontract every after 2 years. Athi angakagcini ke lapho uhulumende lapha Afrika simangalisa khona wase ubaniketa form lelithi vuma ukuthi manje konke lokhu utakulandzela engeke phinde futhi uphikise uvume ukuthi wena mina ngihulumende nguneta imali engasiyo yakho nguplace la ungasiko khona lokwendeka ikakhulu kunabo thishela labaqashwa eprimary kanti base high school wathi abakuvumele into leyo nalabo thishela labaqashwa ko bakusayina lokho so solo ke sayikhuluma ke lenzaba ke emsakati lokuthi kurong ukuthi uthathe thishela umnikete icontract bese usamniketi le mali lefanele ngabe uyayihola uma ngabe thishela nediploma kufuna ahole imali lehola bothishela labane diploma uma ngabe thishela nedegree kufuna ahole imali lehola bothishela labane degree lokho ke siphinze sivunyelwe noma sifakazele iconvention 100 wa ILO lothi manje wonke umuntu lokwenda umsebenzi munye lofana nako kufanele bahole imali yinye lelinganako endoko uhulumende ukufakazile kubo head teacher nabo deputy base primary nebase high school bahola imali yinye lefana nako. Sibanga Phephethe ngiyawubuya kuwe ngicela ukuthi ngidlulele enduneni nje nduna mhlawumbe sengakhuluma kakhulu lawe ngacela nje ngalokwati ukuthi ingabe nduna nje abaphephethe utekenzabe ukuthi cishe kuhulumende wonke lokuthi abantu baqashwe ama contract kuze umuntu efike ku50 kwenteka kubothishela kuphela lokuthi kuyanganjalo ukuthi mhlawumbe khanze ukuthi lokuthi kuqasheke ama contract kugcina kula kubothishela kuphela kungekho mhlawumbe 70 imbuso ukuthi kuyefika uhulumende wefika kanjani kulesinqumo leso noma kulesigaba leso. Umuntu ogwebo akaqale nje bothishela even lonke ejikelele even ke sinabo bothishela labang 16400 labo bothishela bafundisa kuma primary nakuma high schools tikolwa ke letikhona lengathi angitivete nje tinga 878 the 7 lonke jikelele of which 603 ma primary schools 275 ma secondary schools and labo thishela labase primary cishe banenge ngelinani bang
720 kuthi laba kuma secondary schools bang 7730 labo bothishela labo bafundisa etikolo njengoba sengitishito ngisinje asemendlalelo utothola lesithombe sonke 72% wetikolo nje letikhona letikuma rural areas kunabothishela kude kuphindze ukuthi 28% waleto tikolo letikhona even tikuma urban areas netindzawo letutane nemadolobha lokunye lengithanga uvete emsakade ukuthi uhulumende bothishela njengoba sibathanza kangaka ubaqashile siyavuma kukhona labo laba permanent and pensionable kukhona labo bothishela labasese kuma contracts nayo ke into lengasimnanzi kuhulumende lengasimnanzi kubo bothishela netihlobo tabo uhulumende ke lasemkhakheni wokukulungisa lokho ngoba into etonakale ukhanze ukuthi kukhona la tingazange thamba kahle khona kepha ke uhulumende kufanele abe nespirit sekukulungisa lokho lenthi nje nguvete bothishela laba around 90% ba permanent and pensionable bese uthi ke ngilabo laba around 10% or slightly below 10% bona laba ngasi permanent and pensionable kusho ukuthi ngilabo thishela ke lesikhuluma ngabo lamhla laba bema contracts asengilanzeke umlando sifika njani la kuma contracts kutawuhluphana besikhathi siyagijima la usha ngathi umlando usha ufinyete endvuna stokhona sibute lokunye ndana asengilanza umlando kwente kanje kuthi nga 2005 kuba ne constitution yalive leyase iyaveta lokho ukuthi akuthi phela lokungenana kuphela 3 weminyaka kufakwe i-free primary education even lapho khona abantwana bemaswati batawufunza bangabhadali leni ukwentelana uhulumende kwentisa ukuthi abantwana labanenge bebangayi etikolweni bokhanza athi ngilabo labadlanzana balabo labakhona kubhadala labakhona kuya etikolweni so wasuthi uhulumende ke cha akakufake kube semthethweni lokho kahle la kithi ke kwafakwa na constitution ukuthi itaba khona i-free primary education kuthe ke nga 2010 kwase sekuba kane ne Free Primary Education Act lesevele ke seyishaywa even leyo khona beyisho kona kokuthi seyaqala i-free primary education even labantwana ke vele ke baqhamuka ngetinombolo letiningi kakhulu kwakho itikolo letinenge lokwenda ukuthi ke nelinani labothishela leladzinga letikolweni laba linenge kakhulu lokwenda ke kwakhanza ukuthi bothishela bebakhona but bebangasila ba enough kwambitha ukuthi uhulumende awuthatha nangema form 5 leavers noma ke naba labafundzele kubo university lokho nasemakolleji lokhanza ukuthi beti education kwaba ngibo ke labathatha ngalabo grade B2 labakhala ngeke bothishela babathatha ke baba linani elisedulu bafundzisa ke etikolweni kwahamba ke iminyaka solo bangena abantu abebantu kwase kuthi lekubo 2018 kwakhanza ukuthi umnotho wasesilo kahle even kwachamuka secular number 3 so ake establishment secular number 3 of 2018 lwavala vele kuqashwa nekupromota kahulumende lokho ke kwenda ukuthi ke kuchubeke lokuqashwa ke kwabothisha ngema contracts ngalokuthi besingeke sakhona kuba engage ababe permanent and pensionable but sesiyabafaka nje nkosiyami ngokuthi nganaku lentikolo solo tiyachubeka uMaswati ayatala tiyanza tikolo so kwagcina ke sekwendeka ukuthi ke kube nenombolo lenkulu yabothishela lokhanza thi sebaqasheke ngecontract kepha ke lengathi ke anguvete ukuthi uhulumende weNgwenyama uyezama ukuaddressa lokho nitawukhumbula nje ukuthi lekubo 2023 2024 financial year kube nemali lesicale kuyikhipha leba around 65 million nalamhla lokho solikhona le mali lapho khona labothishela sesiba absorba kancane siba converter babe permanent and pensionable kuliphupho lethu ke kusifiso sethu singihulumende ekutheni akuthi kushale kubo 2027 2028 sibe sesiba absorbe bonke lokusho ukuthi nje dimo letabanga lokuthi sigcina sifika kulesimo lesibhlungu kangaka kepha ke ngiyabonga ngoba ukhona lothi siyakhulumisana kulenza balena asicale ke khulumisana silamsakadweni baye befike nasehhovisi
bayidumise induna ukuthi awu cha nduna uyasebenza kuleti indzaba leti besingakabe sakubona itolo kepha ke siyayibona lenhlitiyo yakho nenshisakalo ukuthi bothishela uyabakhumbula kumbe nanami konto wathi ngangithishela before ngiyabavela ndona sitawubuye sidumisane ngqamane indzaba lapha nje lakuthele nje lapha nje kubuta imbuto ngiyangena kakhulu ndona lapha nje ubuta ukuthi ngiyevakela umlelo ubuta indzaba ukuthi uyeva ukuthi mhlawumbe ke uqashwe ngama contract uvungathi lo 2 years umuntu ufuna nje 2 years ngoba lo 2 years wenta ukuthi ungakhona nje ukuthatha iloan lokuthi benibaqiba njalo lokuthi ngamnika nje 2 years impilo yakhe iyema uzothi lo mnyaka lapha nje bona nga December iyaphela contract yabo akathi mhlawumbe banamthwana lodlula ngaJuly nabo ngoba yaphela lo nyaka ukuthi waye mhlawumbe ngabe ngi5 years lokungena le nabe kuyi contract nekuthi ke yini bangahola imali lengana laba permanent phela ngoba lomsebenzi wenda komunye imbuti ka Belinduna ukuthi ngabe ngi5 years ukuthi ke nabe mhlawumbe ngiqasha contract but phela ngihola imali lengana lo ngisebenza naye lemlingana lapha cause nomsebenzi munye nalo qashwe ngalokuphelela. Siyabonga msakathi liqiniso vele umsebenzi munye futhi kwenteka lo ufundisa ngecontract ashayina kwendlula lo qualified lo uphinda be permanent and pensionable kepha ke ngisika ngiveta ukuthi tonke into dilungiswa imali kube imali beyinenge lama conversions nje leswendako kulamalanga ngancesi bathatha bonke cishe kanye kepha ke ngokuthi imali akusito letanele siyabathatha ke kancane ngeke sesikhona ke vele kukhuluma iqiniso sesibabhadale bonke ngokufanana because le budget ingazuba ibe ledulu le wage bill ngaba ledulu kusho ukuthi ke ema capital programs or projects so ngakhanza athi wona akasagijima akusakhwa imigwaqo eveni sakhona nokuthenga imithi edibhedlela asakhona kwenta lokwa nalokwa kepha ke sithi ke asikahlale singuhulumende siyaconverta kancane sitagcina sicetsile lokho ngikhuluma nje kule financial year lesikuyo sibathethe labangu 344 ku-eda kulabanye lesesike sabathatha before tinombolo tikhomba ukuthi tiyehla kungako ngivetile nje ukuthi 90% wabothishela ba permanent and pensionable lokusho ukuthi siyenyuka kancane sitagcina sifike 100% bothishela bonke baqasheke kahle vele. Kakhulu ngicela ukuthi ngizibuye khona ndule ngicela ukuthi ngibuye kuwe Phephethu ngolenza bayena ngathi ngona vele iyakushisa ngalokuthi ngibona uyanjina nje la studio ngathi ungidlula ngathi noma uhambisana nakusho indvunza ukuthi kabe nje mhlawumbe malunga enlango kuloku mhlawumbe kusebenta kwenu manibuka nje underground labantu lechila baqasha kanjalo lena simo sabo le social kuperforma komnexana kwabo singilesi kanjani. Siyabonga msakathi sibonge nasendruneni sibonga msakathi sibonga nasendruneni sibonga nalombuto lo butako simo sabo thishela be contract sibi kakhulu uqinisile nje lona lokuthi nyalo nje ubase kuphela icontract bayabitwa labo thishela kuthiwe uyayati icontract yakho ukuthi ufanele ukuthi irenewe sewuyati ukuthi ufanele wendeni bayahlukubetwa ngekwelicasi labo thishela kuze ba renew ama contract labanye bakhishiswa imali kuze ba renew ama contract labanye baniyothi umsebenzi lomnengi noma sesiphumule esikole kuze ba renew ama contract naloko ukuthi nje uyathi ukuthi yata ngathi noma ngiyabuya noma ngibuyi lento leyo kuyi problem kukodwa lokho ukuthi lo teacher kufanele ahole imali ya C3 nyalo loku 15,000 but yena uhola imali ayikabi etisebenzi nato but uhola imali lingana neya cleaner loku 4,000 labo 5,000 kufanele umva uhola 15,000 and botisha laba contract msakathi bang 4,000 laba khona laba contract nyalo bang 4,000 kunengi ke msakathi lokwendeka kubothishela laba contract abakavumeleki letinye tindzawo abakavumeleki ukuthi bajoin inyonyana abayijoinele inyonyana leso sikole lesinye isikole asibarenewe leyo contract abakavumeleki nokuthi ba attend ama activities enyonyana labo thishela lokho ke nako ngilokunye lokubanga ukuthi lo thishela angakhona kusebenta kahle labo thishela laba according to iTSC Act emsakathi bete ngisho na yinye ibenefit lo thishela akavumeleki ukuthi aye ku maternity leave shothi fanele bangabeleki bothishela bangenzi labangasi laba ama contract lo thishela akavumeleki ukuthi aye ku sick leave ayanyala ngaso ikhulumisa le maternity leave whereby bo contract teacher batalele etikolweni batalele indleleni basuka etikolweni baye emakhaya abeleke namhla ngakusasa kuthiwa kabele esikolweni because kusho iTSC Act ithi vela kafanele abe ne maternity leave
noma gula kufanele esikolweni lo thishela akafanele abe ne study leave lo thishela kunengi kakhulu msakati lo thishela akafanele abe ne housing allowance lo thishela kusho ama general orders uthi akafanele lo thishela abe ne housing allowance and umangale ke msakati ukuthi kunele TSC Act bese sesiba ne Employment Act. I-Employment Act ithi manje umuntu loqashiwe msakati ithi TSC Act lo mva kufanele aye maternity leave. Ithi Employment Act wonke umuntu loqashiwe kuphela 12 months kufanele ahamba aye maternity leave. Kuthi uqashwe ngecontract noma permanent but kufanele ahamba aye maternity leave. And le Employment Act umthetho lomkhulu kunale TSC Act, but these teachers are not allowed. They don't have any benefit. Abafanele bathole i-housing allowance, abafanele baniketwe indlu etikolweni. So atibuta ukuthi leti sebenta uhulumende leti kahle hle tona kufanele tiphile njani, tisebende njani despite those challenges ukuthi imali lebaniketwa yona msakati. Sibonga phephethe nje mhlambe nginenza abayenza ukuthi labothishela mhlambe nje ngeDecember amakhontract ayaphela uthi ke bahlukubeteka mhlambe kufuneka emacansi kufuneka inkomo kufuneka ini lo nikena kubikele mhlambe kulabo labalwa nangohlaka lokulelive ukuthi wathi boshela badonsa kakhulu ngale mhlambe babhadalisa ngoba nje ngicabanga ukuthi nje yethuwa lokuthi kunenjule nje. Siyabonga msakati induni kahle ngoba yona beyingithishela futhi inghead teacher iyat understand tonke letinto letimo lesikhuluma ngato and siyamangala ukuthi njoba induna beyinghead teacher nje ingithishela why ichubeke neqasha labothishela ngecontract seva uthi yabanciphisa but still solo labafaka kubafaka ngecontract labangenako phela abangene babe permanent bese kusala laba labangekhathi ngema contract bese ugucula bona but still ugucula abangekhathi ba replace ama contract lesi sifo lesingayophela 2019 sabhala umbhukudu wonke thukhwaya sayimikisa etiko sayimikisa anti corruption lapho khona besibhala khona sikhulu bothisha bakhulumela bona ukuthi kwendakalani kuze bathola umsebenzi kwendakalani kuze bapromoteke kwendakalani kuze batransfereke kwendakalani kuze barenew ama contract sakumikisa anti corruption kukhona nalonyaka sibhalile sabhalela ndvunankulu saphindze futhi sabhalela baka anti corruption sabhalela nelitiko kuchaza ukuthi bothishela bakhala nganathi inkinga nathi ikakhulu labothishela laba kuma contract and ke ungamangala ke msakati ukuthi induna lokulekhuluma ngawo ithi labothishela laba hola ngalabo B2 and sengichazela ukuthi B2 scale sa clean base primary kuphela msakati base primary kuphela labothishela labaniketwa imali encane bese kuba bothishela laba contract laba base school babaniketa sifubo but labase primary bonke banema diploma wonke umfundo le diploma kufuna uhole nga scale ekuthiwa ngi-C3 but base primary baniketwa B2 base primary baniketwa B5 base primary baniketwa C2 bonke banema diplomas labo thishela lawo bese kusithishela lone contract lone diploma esecondary uniketwa yena C3 lokungile scale lesikahle lesithi manje umuntu phela kaniketwe imali yale certificate sakhe noma siniketwe imali lelinganako ngoba senda umsebenzi lolinganako msakade. Sibeka ku phephethe ngicela kubuya kuwendula lapha nje lapha two lapho uphamsithi izaba ezimbili lapha phephethe nizabe ecalile ukuthi sebabhoteka nengizabe ukuthi bothishela nabafuna mhlawumbe ukurenew ima contract abo bahlukubeteka uthi babhale ibhukuthi uthi ithukhwaya ngilingela nje sebenzisile kwecala kwesibili mhlawumbe kona ukuthi phela lomholo kona mabe singile contract ayihole lo muntu le mali lingana la mhlawumbe lokuqashwa lokuphelele ubese ukuthi primary khona ngeke kuphela khona sibahola ngemali lephasi abane hotel C3 njengoba bonke labaya usingabe ndwenza nje lokuqala ukuthi basebabika abasitakala enzaba kuqasheka mhlawumbe lapha ngathi into yes. Cha siyabonga sibonga lokho ukuthi singuhulumende savula litafula tindzaba letinenge vele siyatikhuluma etafuleni and ngiyajabula ngalendlela labeka ngayo secretary wakaSNAT uyakhomba lokuthi letindzaba tabothishela uthi sukumele uyati khulumisa impela ngacela mina lokho ukuthi asingabaleke etafuleni asibe nekukhulumisana etafuleni sikuncobe konke etafuleni tikhona tigwegwe vele longakhanza sitendeka itolo ngobe tikhathi kadifanana kepha ke
kakusho ukuthi thina lesikhona asigoce intandla kasisebenzeni asibambisaneni nekuveta ukuthi wonke umuntu uluphoyisa laven awuthi ngabe ukhona thishela lohlukubete kakho kuvele kubikwe yebo ke uyasho ukuthi ke banawo umbhukudu kusho ukuthi ke usahamba kulawo ma structures lawo kumbe labukete indzaba demthetho kepha ke nangalanga kithi sithi sitivulile tandla nelitiko la ka education ngiyathi uthi litivulile tandla kakukhulunyiswana kuleti indzaba leti kulichilo nabe into leti njena tiyendeka kasikufisi ukuthi ngenteke evene nemakhosi ahlala siyala ngako ukuthi bantu labacashiwe kahulumende abaphatheke kahle nesive sikhalile ngisho sibayeni lokuthi kunezinto letiningi letingahambi kahulumende ngibonga ke lo hulumende lokhona nyalo logijimako lo sebenza under kwemandate lo tamako ukudibhula tonke leto tinto leto siyathi ke ukuthi umlilo nayo bewuyasha angeke nje uthi ufaka sibhulo lamhla sowucithe wonke uyabhula ubhule kuphele leso sikhathi lesithide so uyabona lo mlilo sowucishile kepha nje lengathi anguvede ukuthi le primary la khala kakhulu khona vele ifocus yethu singulumende sibhekise khona kakhulu cishe bonke bothishela ke eprimary secishe sesilungisile nombolo yangabe sesekhona dincane kakhulu sekusele kakhulu ngala kuma secondary high schools lapho kufuna siyo addressa khona ngeke ukuthi vele siyafuna ukuthi labantu abethu labafunda letikolweni bafunze phase simo lesikahle ku conducive environment bothishela labaneluthando labakhuthele labafisile ukufundisa abantwana kwayitolo ngicela sikhohlwe ngakwayitolo kepha ke kasibuke ukuthi uhulumende sowendani lamuhla indzaba yokuthiwe contract akalingane nalo khali ngifuna ukuthi lo uqashwe waba permanent and pensionable yes siyakufisa lokho ngakho nje ngishido ngathi siya converter asivele sibafaka nalokuthi nje utahola imali uthi iyalingana nalokho epha vele solo icontract akusiko kahle lokho abavele siba absorbe babe permanent and pensionable ngiloko lesikusebenza ko sengihulumende wengwenyama kungakho sacala iprogram yokuthi siyaba absorber bothishela kungakho sicale ngeprimary because lo mkhuhlane wendeka kakhulu eprimary siyafunga sithi bophelele ngokuthi vele sitagcina sikucethile lo naye ephephethe nganyela ngasiyoda sesibuya lapha sesikhuluma indzaba letimnandi ukuthi uhulumende sewusebenzile angasebenzi ayedwana kepha abambisene naye sinathi ngoba thina singulumende siyahlonipha litafula siyatihlonipha futhi netinyonyana siyathi lokuthi vele sibophelekile ukuthi kakukhulunyiswane kungabe nje kujikijelana ngamagathe kujikijelana ngamagathe sinaleso spirit ikakhulu ngoba sihamba duka ngwe lapha nje ndona umlayeli lapha ubuta ukuthi ingabe nje inyakeni utako teacher location contract utawunotsha yini wazi umbuto nje lodala ukonzi ufuna nje impendulo eqonzile cha ngumbuto lomhle nawo loyo kepha phela sitawusati simo ukuthi na ucashwe ngecontract vele usuku sangefike lapho ukuthi ke songaqala ke bese soyanotsha bese ngakufisa lokho kepha ke usangendeke enyalo and nalokuthi nje utawunotsha ucontract angisafunda ukuthi vele sebesikhuluma ngaloko nje asikhulumise ukuthi kube uthi ngabe uthishela utabe somthetheni kulomnyaka lodako ngisho ukuthi cha inombolo letingaka sidabe sedithethe sigcine sibathethe bonke bothishela ngakuplaza phephethe ukuthi mhlambe ngibuye kuwe ngoba lapha sikhathi sesitangiqosha ngapha nemlaleli yangena futhi libutshweni yabothishela ngakho Max lona nje ubuto enzabe ukuthi ngicela kuqala ngivele ngabuye uthi lapha enduna ucela amasomane lona bekunene uthi ayinduna ongathi kwalapho kushelele khona uthi ke nakucela indzaba ye-FPE ngicathi for primary education khona bothishela be-PGC beba qualified batawu mhlambe batawucashwa abangena batawuthuthukiswa ke solo ke nabo bema lapho abakathuthukiswa uvuka ngathi ke nduna khona mhlambe lokwenza ukuthi mhlambe bakhwala baka form 5 but bakhwala beba qualified lesolo bangathuthukiswa phela kufanele sabona sebenyuka bakhona lebeka baka form 5 lo tawukhanda ukuthi vele bahola nga C3 ngifuna ukuthi lebe ba qualified lo khanda ukuthi bahola nga C3 labo ikakhulu labo thishela bokhanda ukuthi bakuma high schools because the free primary education yenda ukuthi sithatha ama form 5 leavers sithatha abothishela laba qualified lababuya kuma college labane diploma ufundise primary sithatha abothishela labanye lokhanda ukuthi ba qualified kodwa ke
bafundisa e-high school ngeticu tabo. So labo bothishela vele bafike bangeniswa ku-C3 nakhona kwase sekuba ngumusa nokuthanda sive seMaswati. Kulamanye amave bebathi ababeke eceleni bathi hayi nina unqualified ukuthi ngafundisa e-primary, but sathi kasibathathe siphinde sibaqashe babe permanent and pensionable. Futhi labo bothishela sesibavulele nokuthi nangabe nje kuya apply kuthiwa ngifuna ukuthi kune advert ukuthi kufuneka kuthathwa deputy, ufuna ukuthatha bo head teacher, nabo sebanga apply bakhona ukuthi bangaba bo head teacher. Nawe bekumusa bengithi kumbe lokho nje Nkosi yami kutawubonga kakhulu nebe uhulumende wakwenda ngothando kube beka sebenza nje beka ngathatha nje abantu labanye wona lama form 5 leavers, kepha wathi ke bakhona nabo kunokuthi abahlala ekhaya ngasimane sibathathe bamane bankontotise e-primary siphinde sibende babe permanent and pensionable. Kepha ke labo bothishela tithi nathi ivuleka letikhala ma high schools sibathathe sibenyuse labanye ukhanza sibane ama combinations lokhanza ukuthi akusula abathanda kakhulu ngama high schools asembekuse nje une history nesiswati ukhanza ukuthi absorbeke lula letulo. Kepha ke nangabe une history and geography kulula lokumuva uyetulo, unesiswati and English kulula lokuya letulo, une maths and science kulula lokugijima uyetulo. In fact nje labe maths and science vele bona abazange bahlupheteka kakhulu. Sibakhumbula ngicela kubuya kuwe phephethe lapha indlela nangiva kahle igcizela kakhulu ekuthenini mhlawumbe lokonakele emuva selema kuficelwa liso mhlawumbe sikulungiswa kwembili ukuthi mhlawumbe asilungisa siyembili lapha nje ngifuna ukubuta ukuthi senzaba nje ukuthi nabe umthetho sayishayisana ubekuse ukuthi lapha phephethe 2005 kunemthetho loshayisana 2009 ukuthi mhlawumbe nasalo sayina ukuthi ngakhwele emalenge personal lokufanele kepha ngidlula kugcina ngayo la phephethe mhlawumbe lombuto ukuthi nayithi nje indvunanya lo asikhohlwa lokusemuva sifuna ukuthi sale mhlawumbe silungise kubheka embili le ngathi nibothishela ningusinathi nifise ukuthi kulungiseke kakhulu kusayewa embili sabuke emuva kungaba yini? Asibonga Msakade. Sile sikucela kuhulumende kunye ukuthi uhulumende akabuyise idignity yale profession yabothishela, because wonke mvula kangwane unjenje ungithishela. Thishela akaqashwe abe permanent. Longenako nje thishela aqashwe abe permanent because kude sizathu longasibeka ukuthi thishela lofundisa eMagwanyana High School so qedze 20 years afundisa same class, same school, same subject, but wena uthi kude lo msebenzi. So thina sifisa ukuthi wonke nje thishela longenako akagena abe permanent, enayo induna mayithi asikhohle emuva sibuke embili. Thina sibheke ukuthi wonke thishela loqashwa konyalo angene abe permanent, and phindze futhi ase induna ekufuna ukuthi seke seyibukete na indzaba yokuthi phela nyalo etikolweni sokwababete ema post yona induna yaphuma kusene ema post esikolweni, hulumende wawavala ema post esikolweni. Thishela nakashona nyalo ushona nale post, naka transfer nale post. Lokhu ngibona ngihleti nje lana mina ngashiya ipost ngahamba nepost yami yaselasi ngeda nayo la. Longivalile las ungivale ngecontract. Na ushona wena lokuvalako ukuvala ngecontract. Hulumende uthi budget. Phela ibudget ikhona yalona loshonile bethatha leyo mali uholele lo. Endenvo lo yendeka la ngakithi mathishela nephela. Thishela lona diploma uhola kancane kuna lesinye isebenzi lesine diploma kulamanye imatiko. Lokho kwenteka la ngakithi kuphela. Endeke sengigcina Msakade ngoba utangivala ngesikhathi. Primary kukhulunywa ukuthi kusaqashwa abantu ba 2019. And uhulumende ngeminyaka ucita bothishela base primary labangetulu kwa 400. Na ungabala ke bothishela kusukela ba 2020 kuze kube ngimanje namhlanje sibiya ko portfolio lapha kuthi bangakho labahlete emakhaya utawumangala. Bangcono ke labase primary kuthiwa ba 2019 labase high school kwadiwa nokuthi kumuphi umnyaka. Na ufika 2012 bathi ba 2011, na ufika 2011 bathi ba 2010. Bothishela Msakade nyalo sengibona baqashwa emafemini akasamfuna umvulo ngasiko qualified longasithishela. Bothishela sengibona sabathengisa etitolo tabo my friend. Bothishela sengibona labetha ema filling station. Lokuzwisa buhlungu kakhulu ukuthi lo mva ngaqashwa lapha eKFC bamholele 1.5 ngenyanga aqhamuke ehulumende atothatha 400 we scholarship. Lokho kuzwisa buhlungu kakhulu. Bagqwele bothishela ba volunteer ema primary schools nakuma high schools. Litiko liqhamuke lito bahlomelisa labothishela ba volunteer isibende kahle kakhulu. And utibuto ukuthi unende uqomelisa abantu ngoba phela umvulana kamcashi lo mya volunteer. Kuna le nje primary lelapha kamanzini ikhiphe ama result class embili kuna 12 abothishela ba volunteer ko abaholi lutho.
and bothisha ba grade 0 ba volunteer etikolweni and grade 0 nguyelo mcwa kakhulu ka education abaholi lutho sikhuluma nje nyalo ma contract alaba contracted ayaphela nyalo nga December kuqale kulonyaka ukuthi basheshe ba renewal but ukhanza ukuthi ba renewal bo April bo May ngathi ba renewal lama contract but bo tisha nhloko ngoba bathi ukuthi baba declare bababite buyo usebenze from January uziyohola nga March nga April nga May so uyasebenza usebenza mahalo yahle and ke uma ngabe indvuna iqinisile msakathi njengoba siyathi ukuthi iyawamela emagamayo sicela ukuthi bothishela la khuma ngabo base be PGCE labase primary abaqashwe primary bang 700 nakwendekile kwakhuphuka ngeminyaka abendluli ku4 siyabonga ukuthi uhulumende soqala lehlelo lekuqasha babaqasha ngabo deputy but baqasha labo labangadulu kwa50 nakhona kusecashwe babili ngoba sebale kubo 50 banibani labo thishela laba ke labaqashe ke wrong baniketwa igrade le wrong labe PGCE balimala ku pension because le mali bayicontributor kwakusiyo le yabo ye pension aqhamuka uhulumende anakathatha scholarship ngemali ye degree lento leyo ke msakathi ngesicela ke endvuneni ukuthi sicela indvuna ikuvule ema contract ema post etikolweni phinze futhi kubuyele sikora nesikole sibe nema post aso ungahambi ne post bathokhona kubothishela kushintshana bathokhona bothishela kuqasheka because le post uma ikhona iexista noma ungashona wena le mali yayo iyema imele wena ukuthi ubuye ungene emsakade siyabonga sibeka kakhulu Purpose ngicela ngicela kubuya kuwe lapha nje senka uphetha ngawe nduna mhlawumbe lapha nje Purpose ngumva utekenza beke ukuthi ucela ukuthi le umsebenzi wokuthishela ubuyele ube nalesithundi uhlonipheke lokho mhlawumbe ukuthi kufuna sikwentiwe labo elitiwe sibaqasheka ngakhahle lokuphelene ukuthi ke lapho umlelo ubuthi inzaba ukuthi yena okuqala uvunjena ukuthi ngoba ikhuluma ngathi vele inzaba ama contract iyayikhipha iplan ukuthi mhlawumbe nje ngabe phase out nini ukuthi nyalo ke sekuthi umuntu uqashwe contract kubothikela base baqashwa ngalokuphele njawo onke lamanye ema civil servants nama 70 embuso cha umuntu angaqala ngekuveta ukuthi bothishela vele siyabathanza kakhulu nguvetile nakhona sangena nalokuthi le dignity yabo siyafuna lokuthi ibe restored babuyele kwatiwe ukuthi tishela ngithishela lokhu ngikhuluma nje nasenda isa review bothishela ngilabanye lesibabuke ngaliso lelikhosi nakwento lesa review kangangobe bothishela bekukuncanyanyana lobe bakuthola kepha nyalo nabahamba they walk tall la edolobheni nasemimangweni labahamba khona sebakhona kuboleka imali ebhange sebakhona kuboleka imali ebhange bakhona kwakha indlu bakhona kuthenga imoto uyambona nje umphephethu ushaya isudu yaka nokusho lengetulu kwalonku ugcokile mina kusho bona ukuthi uhulumende weNgonyama uyaholela nelishethi nali le label sithi siyambonga nje uhulumende weNgonyama kuloko solo sibuyisela idignity yabo thishela uvetile kuvetene wathi be diploma nyalo ba above 15,000 sithi siyakubonga lokho bayethu wena phakathi uhambe bothishela labane degree nyalo bahola lebo 24,000 uyabona ukuthi ngubabe lona ngumake lona naka ekhaya ufika kubonakala ukuthi akufike emake kufike ebabe uye kubo head teacher scale sabo sesicala lekubo 34,000 mawungena ku 39 uyabona ukuthi imali nayo le khomba ukuthi sibuyisela sithundi sabothishela kuphinze kune car allowance lesifakile lenganga 6,000 lokushothi nawuthathi nje basic plus car allowance umkhanza thishela nalamanye ama allowances lawa tholako bo housing umkhanza sojake bo 50,000 nje head teacher ungakubona phi lokho kubona la Swatini event leNgonyama lapho khona sineluthando khona sibuyisela inhlonipho nokuhlonipheka kwabothishela sithi ke siyakubonga kakhulu bese ke ngibuya kulothi ngabe sidabe sicethenini liphupho lethu belithi kumbele kubo 2027 2028 financial year kepha ke tonke izinto ngosiyami
kuba imithandazo nje ukuthi umnotho ubehave kahle ungase kuvela abo covid sekuvela lokho nalokho nawahamba nje lo mnotho ube kahle ngicabanga ukuthi istats sifika kuleyo minyaka leyo sidabe sesidlalile ligalelo lelikhulu kakhulu njengoba sengishito ngathi primary sebancane kakhulu sesida uhamba ke siyolungisa kuma high schools la khala ngabo ukuthi asibathathe sitabakhuphula manje kutanga le combination ukuthi bayifuna in the high school ngoba ngiloko lokhanda ukuthi asikhona ukubathatha ngelizinga lelifanele siyabonga kakhulu kana ukuthi la phephethe ucela ukuthi mhlambe ipost esikwena ama-post akavela kodwa ngakhandla ukuthi umuntu uhamba nepost kana mhlambe ushoya nepost yakhe ngisekhulumene department yaka MSD lekithi etiko public service lokuthi asibe ne-establishment na abe ne-register letaba per school kwadeke nje ukuthi kuna nangema-post asezindwendweni nangema-post asemaphalaleni high school abe netinombolo nje kwadeke kucace kahle khona umuntu anganohamba nepost futhi le post ingenokufa but achubeka abe khona lokungenani ngoba abantwana abadala angetekela ama-post sithi ke sebentele kwaloko awulihle lijali sonkile neliwashi lalo legolide uyalibukela sibukele kakhulu nduna sibona khona kwephephethe siyangixosha isikhathi ngifumane SP47 mlaleli lapha ngicela ukuqolisa ukuthi imibuto yakho lamhlanje ngicaze ngithole imibuto ngicela ukuthi yengcele imibuto yena ku-80 noma yenza ku-80 noma 70 bebabuta kakhulu ukuthi shela ngakhona kubuta yonke kepha ke ngizama sengikhethe mhlambe le ngibona ukuthi ungathi icishe ihambisana kakhulu khona le nkulumo yalamuhla lapha nje umuntu ndina bese yabutana ukuthi ingabe lenzaba ye review vele lo July khona umenjani sithekso kakhulu ngole ngomane sihleba ngasiqeka lenye ilanga lamhla mlaleli usale kahle siyabonga kakhulu.